nongolwazi from 6 to 9 o'clock a ke go leboge kgaitsedi ya ka Pretty kwa ga Maphothoma a gona fa le go tloga ka ere ya botshelela ka Kapa go fitla ka iri ya seswai a go tšea constable a go tšea constable a ke pastor Mothowe a ke mohlanka wa Modimo a go tšea a re bona wena Jesu o ikakaramba wena Jesu o ikakaramba wena Jesu o ikakaramba nakaqeta go wathi ka Kapa bathathe mfana omntona nake ke fihla ka re wena Jesu wena window ta ufana no ka Kapa wena a go mmege ka ba ke gona o bulela sealemoya sa go sa mmamorata ke go thumediša bile ke a go amogela ge ka ba e sa le o dutse gona fa go 96 tuta number 3 FM emela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ja ka re tanke gate tanke gabedi tanke gararo a ka go rialo ke ya go leboga ngwana magolo a ka moe moteti mmotwaneng re ya leboga moteti mmotwaneng re ya leboga re re šate nna ke ka Kapa ya radio gomme o gopole gore ke labone letšatšing la lekgono letšatši e le la pedi kgwedi ya March 2023 re tsamaya le ena Professor Moremi a go tšwa ga matlala a Ramošebo kgauso le letamo ntate ngaka borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le a kgausi re lebeletše taba ya peer pressure a dula fase o botše wola botše wola gore le kgono le re lebeletše peer pressure yeo e leng gore ba bantši re ka tle ra ithuta tše ntši go tšwa go prof a go ba ka hlaloso yeo re ka tleng ra e kwa kapa ra e kry-a le kgono gona ka fa ka diphapošeng kgašo tša MCRS ka gare ga ngwago kgoparara wa MCRS Media House hausi le mmele o mogolo wa R573 wena a paregeile molato ke lena la tsela a re gona fa gomme o gopole gore ye ke sepelago ka yona ye a Khalamazu a itla go ena re what's your name girl e ke bolela ke le ka Kapa radio ke re geng ke be ba re what's your name mean ke be ke tla re ka Kapa ya radio gape ge o sentša ka dinko ga o no re ka Kapa ai khona ka Kapa a ka go rialo ke ya ka mabenkeleng ge ke bua le Professor Moremi o gona o komana madula a bapile ba mabenkele šiba bona ke no re wena makoti a nke o re fiefie Your number one podcast. Dr. Mremi's podcast. Your number one podcast. Podcast, your number one podcast. Dr. Mremi's podcast, your number one podcast.
Remix Podcast, your number one podcast. Dr. Remix Podcast, your number one podcast. Dr. Remix Podcast, your number one podcast. Dr. Remix Podcast, your number one podcast. Alright, motheletso motse community radio gona fela go 96.3 FM ba dutse ko mana madula ba pile tlo tša ba roka go meka go rialo motheletso motse community radio gona fela go 96.3 FM go boditše ka re letšatšing la lekgono a re ya go bolela ka peer pressure gomme ke ba fa sebaka gona ka mokgwa wo ke ya go bona ke ba fa sebaka gore nke batamiše motheletši go na le kgauswi mo a theleditšego a le gona prof malome ka kapa a go dumediše a ke dumediše mešate ka mokana ga yona ke dumediše magoši ya gabo rena le bommakgoši ka moka ka malapeng ke re thobela ka mafateng a matelele ga ke bua ke dumediše dingaka tša gabo rena ka moka ka go fapana ba sekgowa le ba setšo ke bue ke dumediše ka kua go baruti ba rena ba porofeta ba gabo rena ka moka ke dumediše le setšhaba ka moka ka kakaretšo ke be ke bue ke dumediše le batheeletši bao ba phelang ba re theeleditše ba MCRS ke be ke dumediše le babogedi ba ba re bogetšeng kgolela gausi kua gae ba leng gona letlakaleng la Dr. Moremi ke re dumelang ke ba dumediša ka moka malome ka kapa tšatšing la lekgono bošegong bo ya profo a re a leboga ebile re tloga re tshepa re dumela kudu gore ge le madume ba amogetše ka diatla tše pedi ka baka la gore aowa le nna ke ya kwa gore a huthumetše ke ya kwa kudu gore a huthumetše mongaka le kgono le motheeletše o bone kua mafaratlhatlheng gore le kgono le kakapa o tlabane le professor Moremi gona ka fa le diphapošeng kgaša mo ba tlabeng ba lebeletše peer pressure o mongwe o ile go bona ditaba tše ka kua mafaratlhatlheng a thoma go tipotšiša gore ga botse peer pressure ye ke eng a ke tse borena professor a ka napa a nabanaba le yona a go rebea mo kganyong mabapi le peer pressure ye gore re e tsebe gore e ka ba ke eng ge re bolela ka peer pressure re bolela ka mogofe ikwa go ya ka nna bangwe ba fela ba re mogofe ga se bolwetši mara nna go ya ka nna ke fela ke ba le kgopolong e mpotšang gore o mogofe ga botse ke bolwetši gobane batho ba ba šalang mogofe morago ga ba nke ba ria tša nnete ba bona grupu ya batho e tiketlile e tinwela lethabo la motlana madila motho le yena no ya tsena ke mogofe ntweo o bona batho ba tšhepile o betha batswadi ba gago ka gare ga lapa o nyaka tšhelete o nyaka go tšhepa o swane le bana ba bangwe ke mogofe ntweo ga sa nka wa nyaka go kgoga mara e se gale ko wena ola o bona batho ba kgoga o re le nna ere ke thome ka dihabli waya o feleletša e le gore o a kgoga bjale ke mogofe ntweo o ra gore go tšea thontswana lela o goga o thuntšha moši o swere ke mogofe lebaka la gore ke re o swere ke mogofe mogofe re bolala ka nto e leng gore ge motho a e dira ka morago ga go ne se se mo golang ga go ne dilo tše di botse a tlo di kry-ang ka morago ga seo e leng gore o a se dira ke a lekwa o letse go ga habli go sasa go sele
ge re go botsiša re bošego bo feditše o riang ga go nte o ka re botjang yona gore wena o e kry-ile o ya ee ya peer pressure e hlolwa ke eng mo mothong as individual? nako ye nngwe ka gare ga lapa e feleletša e hlola ke lebaka la gore ngwana o kry-ile gore o tšhaba go bolela le batswadi ba gage yeah. and then nako ye ntšhi ngwana o thoma go share dilo le bagwera ba gage bagwera ba sharang dilo le bona ka nako yeo a bane kgopolo ye e leng gore motho o ne le yona ya gore nkaka e ka ba ya kago ba mmotša gore monna go na le gore o tlo tshwarisitše stress o lla ka tšhelete ye mama a ne tšhelete ye papa a ne tšhelete a re tsamaye re o utswa ngwana a ye ba ye go utswa gomme ngwana a boa swara ka nako ye nngwe e hlola ke lebaka la gore o le motho o seke wa amogela seemo se o leng kore seemo sa gago le seemo sa family ya geno ka nako ye nngwe e hlola ke lebaka la gore o rata go phamphadišana le batho le mo o bonang gore o ka se kgone so ntwe ke ye ke taba e ke reng gabotse malome ka kapa go ka e lebelela e ne le bolwetšinyana ka gare gobane batho ba e leng gore ba swere ke mogofe go ka ba lebelela o no bona gore felo fa go nyakega kalafi ya go se amogele ge re ya go ya boraro motlho mongwe potsišo peer pressure ye e swara batho ba mengwaga e mekae kapa e no swara batho ka moka? nna go ya ka nna e swara batho ka moka lebaka la gore ke e bolele bua lošili o no makala le motho o mogolo a tlogetše bana ka gare ga lapa a sepetse le ditšhomi tša gage ge o e tla go ba botsiša gore ba tswa kae batho ba le ba tswa go bina monna o tla ka gae furugu batho ba letše ba teketlile kae gore wa lebelela ka gare ga lapa dijo a di gona o tlogetše ngwana leseya motho ba ikwešiša gore ga e ne age ya ka gore gabotse wena o le motho o tiile bogole bo bokae mare ge ka go kry-a e le gore o a tšeatšeega o tšea ke moe o sepela le wena moe ke o tseba ke a go kwa prof ke a go kwa peer pressure ye e ka go tshwenya mathateng a mohuta o mofe motlho mongwe? nakong ye ntšhi go ka lebelela bana ba ba neng le di-depression kudu kgatelelo ya monagano go phela o ne le mathata go se bolele taba e ya go se bolele ya go phela o ne le mathata o dutse ka gae o bona gore bjale mo ke a palelwa o feleletša e le gore o tsena ka gare ga mogofe and then mogofe ola o tlo go tšea o tlo go iša ka gare ga bothata mogofe o ka go etša ka gare ga mathata prof ka baka la gore ge re bola ka tsela ye go ne le batho bao e lego gore ba tlhokofetše ba no tlhokofetše ba hwela dilo tše e leng gore ga ba di dira ka baka la gore ba be ba tsamaya le batho ba e leng gore ba dirile dilo tšewe kapa ba dira dilo tšewe ba bangwe go ndwa le prof ba ka gare ga dikgolego ba pantita batho ba ga ba dira selo ke yona taba ye ke tlaletšago ya gore motho o dira selo se e leng gore ga se mo go yena goba o tsamaya le batho ba e leng gore ba dira dilo ka tsela yeo e le gore yena ga a di dire empa mafelelong o te hwetša le ka gare ga mathata ao a rilego e no ba bualo malome ka kapa ge o ka lebelela batho ba bantšhi ebile kudu baswa ba ga borena ba bantšhi ba o e leng gore ga buale nkebe ba gola batho e le batho ba e leng gore ba thuša batho ka mokgwa wa go fapana di-manager mo gongwe nke be re ne le di-advocate mo gongwe nke be re ne le dirutegi tša go fapana ba bolaile ke yona taba e ya mogofe ya ba bolaile ke taba e ya mogofe peer pressure re lebeletše ka lehlakoreng la baswa e ba affecta jwang? baswa ba ga borena matšatšing a bolekgono e tloga e ba affecta kudu mo e leng gore ge re šetše re lebeletše re kgona go bona gore ge re šetše re bala mengwaga ye e tlang maybe 10 years re kgona go bona gore lefase le tlo feleletša le itemogela mathata lebaka ke gore ge o ka kry-a e le gore ke bee gore gare ga baswa ba e leng gore ba gona maybe ba mengwaga ye 18 maybe or 19 years o ba kry-a e le gore maybe 40 to 50% ya bona ba wetše ka gare ga diokobatši ba wetše ka mokgong wa madila ba wetše ka mokgong wa gore ba šetše ba no kitimiša batho ba utswetša batho ba swara batho
ge o ka lebelela ga botse matšatšing a bolekgono e re fihletse rena baswa peer pressure e re swere mogofe o re swere ke ntwela ke bolelang ke re ntwe ke bolwetši mara e nyaka kalafi empa kalafi ya gona re tla re ge re ntse re ya le ditaba ka tla ka botša batho re ga botse re ka kgona ka mokgwa mokhutamang gobane go bolela nnete ge lefase le ge le ka se kore rena re ka se temogele gore yinto mogofu o kotsi bogole bo bokae re tlo re ge re lebeletše kua pele o tlo kry-a baswa ba rena ka bontšhi ka monageng re sa tlo re sane batho ba re itshepetseng bona re itshepetse batho ba bagolo mola e le gore batho ba bagolo ba thoma go palelwa ya batswadi ba bantši ba ba le peer pressure go tšwa go baagišane gomme ba fetša ba bja bana ba bona under pressure o ka re mo go bana ba e lego gore ba tekry-a ba le ka gare ga kgatelelo yeo ba beilego ke batswadi mohlomongwe ka baka la peer pressure e ba e kry-ang go tšwa ka baagišaneng ka nako e nngwe batswadi ba kgona go bona baagišane ba ga a kere ntlo and then batswadi le bona ba gapeletše ngwana gore a tsene ka gare ga dikoloto a ge ntlo batswadi ga re sekeng ra diriša ngwana dilo tše e leng gore maybe a di planning ya gage ka nako yeo tlogela baagišane ba ge ba fetše and then wena fela o e fa ngwana gago maele a mabotse gore no tšo o bea tšhelete dira so o dire so se ke wa tsena ka gare ga dikoloto e le ge re kitimiša batho ba bangwe a o tsebe gore batho ba ba budgetile mengwage mekae gore ba tla ba dire seo ba se dirang ye nngwe ya bobedi šigo batswadi a re tlogeleng go lelekiša re nyakentša batho ba bangwe wa bona taba ya gore o nyake go swana le mokete and then o bona gore go apala ka nako ye nngwe ga e re gole malome ka kapa ka nnete prof awa di a kwala wa tseba re tloga re leboga e le rore ge re lebeletše ka lehlakoring la banna e ba swara go swana le basadi goba banna e ba swara ka hlakoring le lengwe basadi ya ba swara ka tsela ye nngwe e re swara go swana ge ke bolela so gone bjale gone banna ba ba tlogetše mmereko ka lebaka la peer pressure gone basadi ba ba tlogetše metse ya bona ka lebaka la peer pressure a re e bolele so mogofuo re ne le basadi ba e leng gore ge re bolela so a ba gona ka gae ba ile dikarateng ba kgopetše tšhelete ba nametše dikamela ba palela ko go tšwa ka mogare ga dikamela ka lebaka la mogofuo ba palela ko go tšwa ka gare ga mathata a ba leng ka gare ga ona then ke mola e boang e gapeletšang bana gore lena gapeletšang gore le bee tšhelete ngwana o gapeletša go tšeišwa loan go se wa swanelo e le ga thiba mathata a mmaga ke ntwe ke e bolelang ke re ntwe ke bolwetše batho ba e leng gore go ka ba lebelela ba ka gare ga mogofi bontšhi ba bona o no ba bona gore go ne ntongwe e seng gabotse mo go bona something a se right and once o thomile go sebe normal o dira dilo tše e leng gore a di right go ra re o hloka kalafi go batho ka moka e ka ba banna basadi makgarebe masogana le bana ba rena bao ba te hwetšago ba aparetše ke bolwetši bjo bja peer pressure thušo ya bona e ka ba ya mohutamang thušo e gona malome ka kapa kudu ebile ke thome ka yona e ke sa e bolelang ke re o kry-a mosadi a tswile ka gae a leka go ria letseno le lentšhi a nyaka tšhelete mosadi wa motse a šitše a robala bo dikarateng a palela ko go boa ka gae monna a feleletše e le rolwa le ena nto o e nyaka thušo ge motho a le boalo o le monna tšea mosadi o and then o tswe le mosadi ya gagwe and then letle go bongaka moreme mogofe go alafega moroba mose kalafi ya gona a mathomo ke maele go no nyaka maele ya bobedi ke gore ge o bona motho a dira selo se se seng right a o mo joene wa mmitša wa mogalema o alafa mogofe ka mokgoo and then ge o bona gore o ka riwa le motho o apala o mo nyakala ngaka gore a re motho o sepela le tokološi e molaolang e montšhantsileng e mmotša gore o robaletšeng ka baka la gore batho ba kgoga dihabli kua then motho o re ya motšea ra mohlapiša ra mme a tsileng a ba gabotse ye nngweši motho šo wa bona gore ka ga ya gone tšhelete o gotse o swere tšhelete o e beile ka gare ga pole a gona monno a ka reng a fihlile ka gae a swere 7,000 a re o ya go nwa 7,000 ka moka ka bošego bo boteng le ge nka mofa 200 ka re e nwa o e fetse gone bua le a ka se kgone ke dilo tše dintšhi tše e leng gore ke nyaka go lemoša batho gore
batho ba ba berekile malome ka kapa gore ge ba tsena ka gae ba no tsena le tšhelete ba etswe le yona e feletse gona so ba ye go enwa go sa ge go bua ka mo gae go no ba le lešata monna ba feletse a nya go tlogela mmereko a sa bone re o berekelang so taba e mo go fie e ne le bothata bo bogolo ba gore batho ba bantši ba ka gare ga bothata empa ga ba ne maitemogelo ka nako ye nngwe o tswa pension le gore no maki ke mmone o rekile dikgomo tše pedi tše tharo e re le nna ke di reke ge ke ya kua pension le nna ke tle ke tsamaye le ena o fetša mo o reka dikgomo tšela ka lebaka la ge maki a di rekile wa go didiša matšatši a mana mararo ba di utswa wa idibala wa kwa o swanetse gore go o nyaka go ria selo dula fase le maki o bolele le yena maki wa tseba ntwe ke a e rata ke bona o ka re ke e botse o e kgona jwang re ka e kgona jwang then maki that's why ke re mogofe o nyaka maele ge o bona gore monno wa tsuba ene o ka re ga le gausi le wena o kgatla ke ge mošu ya godimo dula fase le yena o mmotse gore monna ge šumanae wa tseba gore ke nto o ka re ke tlo fetša ke e dirile lebaka la gore o tsube ke and then go ka bona a palela ko go go fa mabaka and then go ra gore o mothuši wa motho thuša motho o mothuši wa gage thuša motho ke wa no dira selo ka gore ba re mang wa se dira a o tsebe se se mo dirišang sogo prof man wa tseba le ya kwagala ke tloga ke dumela kudu gore ye re swere go le kgono le e tla dira batswadi ka magaeng e šita le bana ba rena gore ba tinyake ba tipotšiše gore e ka ba se ba se bolelago mo radiong go ndualeng e ka ba bolela le nna ka baka la gore go nduale go ne le ngwana o mongwe ga a kgone go bolediša batswadi ga botse ka baka la gore ba palela ko go mo direla se e leng gore tšhomi ya gage ga gabo ba mo diretse sona before re ka ya mola megaleng prof goba gore goba mohlho mongwe nka go fa sebakanyana gannyane gore o kgone go tšwela pele ke kgopela go recognize a batho ba Stiletto Boy Sylvester Maputla o rona le rena Masete o na le rena Mokgabudi Lepota le ena o na le rena Mimi mama Ora le ena o na le rena Makgoa Mogoboya le ena o na le rena ke sa ke disaletse polena le ena wa mukangwe sepadi puseletso Sparks le Mimi mama Ora o buile gape ke tla phetsentse ke ba topa prof gore ba kwe gore ya ba recognize malome ka kapa ke nyaka go lemoša batho wa bona mogofe ge o ka tsena ka gare ga go kgoga tseba re o tsena ka nto e seng moroba go alafega le go tlogelega re na le baswa ba e leng gore gomibele ba nyaka go tlogela go kgoga re na le baswa ba e leng gore gomibele ba nyaka go tlogela go nwa re na le baswa ba e leng gore gomibele ba nyaka go di tlogela dilo tša go swana le bo dikarata ba palelwa ke ntwe ke e bolelang ke reng wa bana mogofe ka gare ga mogofe go no ba lehlašana se se laola gore go no ba le thokolosi e nngwe ye laolang motho e seng bonolo go tswa e nyakang gore motho a e emaemeng motho ge a ne a nnoši o a duma go tlogela ntwe motho ga na nnoši o re wa tseba mara ntwela batho ba le ba e dirang e rong mara ga a thoma a gahlane le bona ka gore moya wola o gahlane le batho ba le o šetse o mo aparetše o tswela pele ka ntwe re ne le bana ba e leng gore o kgona go swara motho poo ga a fihla mola kgopolo e bowe re mara wa o dira nto o e dirang o nyaka go tlogela go apala go ne bothata mo tabeng ya peer pressure mogofe ke bolwetši batho nke ba o kwešiše gore nto e nyaka kalafi gobane gone buale go ne bana ba e leng gore ge re bolela so ba basweri ba ba kwebile gore be ba le gona ge seo se be se diragala mara gore ngwane o ile uanko a tsebe a ne mabaka gore wa ya dirile ntwa e dirileng ke lebaka la mogofe prof ke bona o ka re megala ya ka ya panyapanya fa nke re no topa ba babedi ba bararo kudu ga ke thibele batho ba bagolo mara ke be ke rata o ka re go ka ba le baswa bao ba ka tšeago karolo mo lenaneng le la lekgono nke ba re botse gore
ke eng se e leng gore ba bona o ka re se ba swere kapa se ya ba swara mabapi le poledišano ye a rena ya lekgono ya peer pressure 06485827771 06485827771 e re ke thope motheletše a gona fa mcrs dumela mcrs o mo moyeng mcrs e madoda mcrs dumela mcrs o mo moyeng hello right motheletšo motse community radio gona fela go 96 a tota number 3 fm nna re no tobetsa re topa batheletša wa ba fihlile ba phalana ja pele ba no kgwathile go fa le baraga ka kapa tsama moyeng nke kekwe mcrs 06485827771 mcrs dumela e matota mcrs dumela hello le ka a re gona rra lena a re teng go bolela le nkele kgantsi ka modisiswane nkele ka lefiswane re ya go amogela kgaetšedi yaka mara no ke mo marateng nna ntho le e bolelelang ntate e bolelelang ka e bona e iragala ka matlho ka e bona like o mongwe kgone go fetetsa o mongwe gore ba seka o boledise o mo a fetetse o mongwe gape-gape yeah o filetse le gore batho ba le ka moka o botlhe ga ba o boledise o mongwe a tshetse o mongwe ka tshetse gore ke o mo tšhela o mongwe o mo tšhela o mongwe jale elo tsela bjao mogofe o no ba bua lo mama o no kry-a e le gore o botja motho gore mammanga ke mmolediši le yena ka lebaka la go hloka maele le kago le gore batho ba phedišana a napare o seke wa mmolediša ebile le nna ke sa mmolediša ke mogofe ona o o bo boe gape po makale because of batho ba le ke ba bagolo wena o monnyane o mo iputsise gore marakanteng o iragala eng ya batho bawe ge ba le ka mokgwa o mama go ne nto e leng gore e sepela le bona ga e ba fe maele a mabotse ba fihletse ke moyo mothata moya wa gore ba seke ba rata batho ene batho ba mohuto o ba kotsi ge ba sa go bolediše so napo o ikgomolele ka gore ga o tsebe gore ba go naganelang se sempe mara batho ba ke no didimala ka tso ba bona ba bang ha o thoma o feta motho wa tso ba ruhana o ira ke no didimala ka tso mo tsone wena te khumolele ba wena ba yo ba nyaka rena bo mremi re tle re ba thushe nke re tle re thushe se ba sepela le sona mo go fonke le o hlokomeleng go bane o kotsi batho ba mohuto ba ka le go ba ja kere ya wena eno nyaka ditaelo tša gore o rate ke batho mama ska no kry-a go feta batho ba go hlwaile ba sa tsebe gore ba go hlwaetšeng a kere all right thank you mama thank you a re a leboga 06485827771 06485827771 mcrs dumela mcrs tobela awa nna mo go tsera o bona o le o bona ke e feng e le bona monga mo tsawana go lebella gape la nna go mmotsa ra wana bile motho o diang ke
mmotse selo re kgopela o dire so gapelanyana a ka go dumela a ka gana gapelanyana go mmotsiša go botsa gore ke lebele jwale e tsamaišana le mogofe maipa ka kudu ge e tla mo kae ka baka la re ge motho a lebala o lebetse ko gore go bolela le yena nako a ga ngwana ke mogofe ape o ka re bolela le motho a bona a sa go jele tlhogong a sa išefelo aowa ke mogofe wo a o dirang le mang ka gore mogofe ga nke motho a o dira a nnoši aowa o dira ka montle a teng ka montle ka ba mmotsa sele wa se dira ka nako mara wena go mmotsa o no go lebelela gantši pa ngwano ge le mmotsa dilo le bona gane le ba bangwe ba ka ntle ba di dira mara gane ge lena le mmotsa gore a dire dilo o a gana gomme wa se ngwana ke mosadi wa motse mosadi wa motse ko go kwa ga botse o bole o ibeile kore ge wena o mo kgopela dilo ga a di diri mara ge ba gwera ba gage ba mo kgopela dilo o a di dira ya kakapa banna ba swere bothata ka montle o di bone wena pa o ka se no bolela no taba ge ile sowe pa a re thushe mosadi o a re mo thushe wena e tla le yena nke re mmone gore ga botse re ka mo thusha ka mokgwa mohuta mang ka gore a o kwe bose ka mokgwa wa riang ka gona aowa o re nkare le fono ga ke tswa gore go ke mmereko nkare man le direng so awa wa mmoja ka mokalo tso a sepele go bua ao a sengela dire sa wana ke lebetse ene mothola bo mmoja a dumela a gana ga dumela ebile ga a gana a o no go lebele mara ge go katla o mongwe motho a re ke kgopela re o ndirele se o a se dira ka pelanyana no pa yeo e tlo ra gore o no tla le yena re tle re bonane nke re go fe phekwa gore go bolela buale ka monna ka mo gae o kwa le ebile mosadi ya barie seo o se nyakang kudu ebile e le tša nneteng gobane o ba ba ke lapa la ga go nyaka gore le loke le be ga botse thank you ya re a leboga prof wa tseba monna fetšang go tšwa gone jwale ke nagana gore o nyaka go e bea gore mosadi ya gagwe o gapa mogofe le basadi ba bangwe ba e leng gore kore a kere wa tsebere ka basadi ba dutse ba kgona go no re awa nna ke tlo kwa ka monna ebile a tlo tlhwampotsa gore na o dieng ke se ka diang jale mosadi ya gage o tšea dilo ko strateng o tlo di performa ka mo gae jwale mogala bo tabe gae mosware ga botse tabe mane ya mo gobatša ya gae mosware ga botse wala gae o tšhaba go e bea wa tseba malome ka kapa nto a e bolelang e no ba se a e bea ga botse mara e gona ya phela e gona ya nako nngwe mosadi ka gae o re nka peele wa gana mara ge o makala o fitlha modiro mosadi o apeile pitša tše dintše kgolo o apeetše setšhaba ebile setšhaba se atakgantšha se re mosadi ola ke seroto wa apee a be a se ka ya go hlapa a kuke tray ga a fetša a phakiše batho dipoleiti mo modirong kore ka kapa o mmona e le yena kore mothutlhwane o ya godimo lefase ba ija banna ba kgotsofala ba re ya monnola o tsebile o nyaka mosadi a re ye ka gae monnola modimo ga a fitlha ka gae ba re dijo di kae o no ra wa pitša o le bopi bo dutse mola mara o tswa go apea pitša tše dintše kgolokong no o kwile bohloko nna go yala ka mokgwa ke mmona bale o hloka thušwa gore a tle le le o efa re bone re ka ria bua gona molato professor ke tswele pele ke tope batheletše mcrs mo moyeng dumela re ya lebogang tate phatla mohlaka phatlho mošo o le diatla banna monna go namelela thaba ya badimo ya modimo le sentse ja go moteti ja go matšhidi ja go ntwana ye ke bolela di kwa modimo ba ipulela ditšhaba ya wa ikilela go ya modimo nna maela ka re ke fitile 40 years ke magare ga 40 di fi nka lemogela nka thuša baswa ka dio tša mogofe ka re go golang ga ka be go na setori se seng
khale yana na go sa stata metšhini re ba re ke sefa so e le marabela ba le maso ka le ba ntike ka dina le re tsamaya ka di-group ba ra ba lapile nna ba re sefa ka ke phatlalantsha group mara ntho ga sente ya tsela mogolo ka re le nna matjadi ba gwara ba ka ba ba tswa mane ntho ngwe ya nomphasha ba dino ba rena ga o ye mo ka re le ka dila se go go re tsa khayi le ga go ka ka na bana ba re ka ba khoisa di tsa ba re na ka moketo o phele ke ira pa dita a kwela ke go ga ka mo sa re di group le mo fe ka bona re mo fora le nna ke re ke tsama ile se le go ra le nna re go kwela ya ba tsama go se bana ba ira go tra ba tsama ga di-group o monga pšhatlile a ke re tshedi ya mokete a re beke le mokete le ga le gona mo ga ba tlole ke ba ile tswalela ka moka mo le fo enda lo o to hlalosa kwa khosa ena ba una ka pei ke motho ya go ka mo tsona spo go sa mo tswa ya tsama o tswa 3000 ene wena ga wa tsena ka mo mara ba go bone le batho ba kana go mma go le 3000 o ga nayo ya lo ditse kwa le sisi ene ntate ka bana ba ga ba tsise ke re ba hlalosa ka nna go tshwara ga monna o fele ke go tsa re ke ra ga mashare ke motho ba re ke ka train ga ntse ke bona ke dira ke mo sa ka historia de ke ba swara le gona ke go ba ke motho a tsendisa mshara po ba go no witsa ka ke no 10 times ka ga ba go itsa ngwana monyane ke di sebe go ba yo ka re nna ke tla kra motho go mo wa le go ka go price 2 years a itse le bota so ke di la sa ba de ka ke na a go feta a go ba ka ra ntse le me jale nna ke go ruta bana gore ge ba fetsa ba swara ne ngwana o fetsa a ithuta botsotsi ke re kua ba tsana ka dinomoro go no tshwana le ba motho ya lebollong ba re laetsa gore koma gore o na le melao e ba itseaga ba tsena o mongwe ke le 26 o mongwe ke le 25 jale motho ola ga ba mo diege a sa tlo tsena go jalo gore o ya tsone setadisolang ka tseba molao o kry-a ba gabo mo jale gore a re ngwana o tlo ba sebetsa ene ka ba la trongo ba tsara ba tlo miri a se jalo nna ke re a ba ke mo tabeng ya mo go fetsa re nna ke fitile no re bona ke go jalo ke tshikano ke rota ke le ba rota ka na no la ke tshikano ke tsama le mo mo le ba ke ri a se ke a tsamela nna ka bona ke gone ke tsale se jalo ke mo go fe ga ide re ge ba ka sko wena phahla ke sa tseba no sentse ba go nna ka re nna ke a ke mo me go fe ke khasa ke ba ba re ke se ke tsama ka le rumo le le so le na peta mo le nya ke patala ka group ke nya ka batho ba le ba tsara ba la tile se fa hora group ya patala la le tele ka se di se le no man ka samre de ta ka 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 ro sa churi do ke wala ke to ta we ta ba ta ke le ke mo ja ro bo nan ta ri ke nan ka patala di lo ya a go le mo di ba ta ba la di mo ba di no kwa ga ga botse kudu ta te phahla mohla right botele jo mutse community radio gona fa le go 96.3 FM re tsamale professor Moremi fa tlo tsa ba roka gomme re lebeletse taba ya peer pressure mo e leng gore taba ye e swara a batho ba bagolo le ba bannyane monna o sa tšo hlalosa fa go raua o no botsa mosadi gore o nape o tše masokisi o hlatswe ga a bua mosadi o lebetse ene ga a dumela ebile ga a gana MCRS e ba e banna ka more ya shuma ka mo wa tsa ka more ya shuma 0645827771 0648582771 ke be ke sa botsa programs manager ka Mr Lepota mo gore ga botse go nyaka ba lokele landline ka mo batho ba ba phone ka tšhelete wa di kwa di free minutes di diang motho o no phone o tšea phone o e fa ngwana MCRS dumela hello ntate ka ka le kae re gona ra le ke le prof Moremi ka mo thobela mama le kae re tele kae ai le nna ke teng man ke teng le bolela le o ga re namane mo marapiana ai nna ta wa mo go firna le ona ka mo lapeng re tsore ka tsaya bja mogofe wa bana ba motho ke mogofe wo e leng gore ke wa bana ba motho go tswa magotla ka gare ga lapa ke na le ngwana wa moshimane ke se tele ausa ka mama rena o tsofetse last year ka June so bana ba ke bana ba ile gore ba dirise batsi lekile ra ba isa di rehab ga tshwana
so na ke tshetse gore di be jang and then ba na le lucky ba bereka mare ga ba la sekumbereko bana ba ba swere ke mogofe ebile mogofe o ba tšeri o feleleditše o ba iša ka gare ga gore ba kgoge diretebatši ge ba fetša ka moo go kgoga diokobatši ba palela ke go tswa ba palela ke go tswa lebaka la gore le bona ba re ba nyaka thuso ya ke ntwe ke reng o mogofe ke bolwetši ene bolwetši bo e leng gore ga bo bonolo go alafega ngwana ga šala mama a ya go kgoga diokobatši go ba le ntwe mmotšang gore kgoga dilo tše bophelong ba gago seo se phelelang ga se gona le ge le ka moiša kua la moiša kua ge se be ra tloša seo e leng gore ba mmerekile ka sona gore se diragale mo go yena ga a tloloka nka no re ke le moremi ke le ngaka ke le so ka parela ke le rula go swana le bana bao go ba le ntwe mpotšang gore monna moremi bophelo bo monna go a swana kgoga diokobatši tše wa la makalatša tše le lengwe ke kgoga diokobatši lena la ngala la re monno o la bua le a isa le yena o ne kgoga diokobatši gante ke nako ye le santseng le mphe thušo bana bao ba hloka go thušiwa mama a re ba sekgowa ka ge ba kgona go thuša ka botsebi ba bona le ba setšo le bona ba thuše ka mokgwa ba tsebang dingaka tša setšo ba tlo fola ba tlo ba ga botse bana ba gobane ba nyaka go tswa mara ba palelwa ba ba bethile ka leaka lala ba ba swere ba palela ko go tswa ka gare ga bothata bo ba leng ka gare ga bona go ne ntongwe ba re ke leaka lala ke taelo ge ba šetse ba go berekile ba go swere ka yona ba go akile go nyakega gore o kry-e dipheko tše bogale tša go hlapiša bana ba go swana le ba o bo ba kapiše o ntšhe ntwe mo go bona then ke mo ba kgonang go loka gona okay a ke kry-e number gago re tle re kgone go thuša bana bao ba thušega kere okay re nyako bona ba e ba le metse go sasa okay right motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm tsa ba re lebeletše mogofe fa mogofe o e leng gore le kgomo ka e kgona go wela ka gare ga mogobe e wetšwa ke namane mcrs dumele re gona re ra lena ra go amogela wa ka ba nthekwe ke nnete ka nnete ntho mogofe o gona le rena ke bolela ke ilago setse ke ile ka tsena mo gare ga tsona bolwetse ja mogofe jekwe jale ka ntshenyetsa bophelo ga kudu le bile ke bolela gona buale ke a sokola thata ka baka la go latela ditšhomi batswadi ba nkgalema ka lapeng ba re o se ka ya fawe tlogela lebelela dilo tša ka mo lapeng leo o tlogele o ketimišana le ditšhomi bualemata le founwa ga ke ne selo ba nthanogetse lebile ga go na loko a ntlebelelago le ga nnyane lebile go ke feta mo go bona e no ba go ntsheba go thata ka kapa ntho ka nnete e gona ka nnete prof pa ke leboga gore o kgonne go bona ebile o kgonne go tswa marama a ke go fe mantšwa mabedi šia ga go llata felo gore o ka lokiša dilo tša gago di a loka
dilo di a boela sekeng di a ba gabotse ga o na tšhelete ga bjale empa o nyaka gore dilo tša gago di loke di sepele gabotse se se nkgatlhang ke gore o bolela nnete ye e tlalang seatla ye motho mang le mang ga bjala ithieleditše jwale nna ke le moremi ga ke tšee maekarabelo a gore ke rie gore bophelo ba gago bo loke bo be gabotse le wena mong wa bona o kgone go bona o kgahlega ka ga o se ne selo pa o duma gore dilo tša gago di loke le wena o bereke o swane le batho ba bangwe o kgonne go tswa ka gare ga kotsi ye ba reng ke mogofe ke tšea nomoro tša gago ke tlo go founela ke tlo gahlana le wena se segolo ko gore llela go kry-a ya go no namela o tlo fihle ka kua gae and then nna le wena re tle re bone re thušana jwang and then se segolo gore o tlo kgone go bereka le wena o tlo kgone go ba le tšwelo pele amen ya ke tšea dinomoro tša gago gone bua le mo thank you ske wa dropa nne right ka nnete motheletšo motse community radio a re lebeletše taba ya peer pressure ba bangwe bana ba tekereya ba utswa ba bangwe ba tekereya ba swara dipoo ba bangwe ba no tekereya e le gore sala no tšea skipa sa tšhomi ya gage ga a swantše a se buše napile bjale o thoma go lwa le tšhomi ya gage mcrs dumela you are two yokis ya Mayoki a wena wa tsena man ke tlo go rekela time o mese mme ka nnete ba buru wa re the loftus maxstalt ne ya o re yale o posile prof a ke tlo go rekela Mayoki ge ke tswa ka mo ke a go rekela wena wa re supporta man ka nnete o no ra Mayoki o a o fe nomoro yona ya no ba thieleditše le bašomi mmogo le nna ka mo ba gare ba loketše go dingwala nka leboa ka kudu nka leboa and then ke leboge gore o fa ko go fega ya o tseba gore yale espedi ke a sepšhatla yone mathu yo ke mogofe wa go batla and then mogofe o pšhatlela batho le thabo ebile a ona tšwelopele o ka re le ile la re today le bea topic ela o ka re ke ile ka le botse re ko di theleditše batho ba bolela ka taba ya mogofe ya ke le ka mo Falbank in the morning ho na le funeral ye re attendile ya colleague o tlogetše ke motswadi wa ntate ke theleditše basadi ba babedi ba bolela ka mo morago ga ka ditsebeng tša ka ba bolela ka taba mogofe gore bale ba babedi bale wa tsa ba gapa mogofe o ba no bolela so ba re ba gapa mogofe and then mogofe wa bona a ba bone gore ba re kweša bohloko ke theleditše ke mogofe wa o attenda mešomo ya batho ba lebeletše gore e ba le ba babedi ba gapa mogofe wa re ya ha bo mokete a bo mokete a re and then ntho batho ba šetše ba ilemogile re ba beile polelo yona e be ya gore and then a ba tsebe gore batho ba šetše ba ba lemogile
and then gape mogofe e ke re o ka o senyetsa bophelo ke taba ya gore wena o no lebelela gore bo maithuyokisi ba phela lesele ya mofuto and then nna ka bonna a ikgapa mogofe wa re ke nyaka gore le nna ke phele lesele ye e leng gore bona ba mo go yona ke be ke tsene ka gare ga dikoloto di direng di nkgame ke ikgapile mogofe wa re gore ke peer pressure ke pressure e leng gore e ntira gore ke gobelele dilo tse e leng gore a ke di kgone ebile a ke di fitlhelele and then ka baka la ge e le gore ke tshwere ke pressure gore ke nyako itekatekanya le bomang so mogofe wa loka mogofe wa senya and then mogofe o dira gore motho a palelwe ko itswelopele oba mogofe o dira gore motho a feleletse a nyetseng Yoki, good night. Good night, my Yoki. Nko kire number my Yoki. Kamo batla lukisha kamo. Awona mlato felo 0648582771 0648582771 re lebeletse taba ya peer pressure fa MCRS dumela Ka minul kae re gona ra lena awa professor Thobo Tobela le kae awa le kae ai ke rena ba ndawe ya o bolela ngaka mo puthuma ja au thokoza ngaka o tsaka ZB ai thokoza ngaka le kae na awa molato ona au gona molato nne ka tapa ntole swering ka mo le swere tabe go ya yo ba ning e bolaya bana ba borena e bolaya ba tswari ba rena ya batho ka montle ka mafella ka maphelo la ba ka golo e peer pressure yo ba le mo fa bona ba ka wa mama nguri en tso le na dinga go iri ngaka mremi buletse ntongo wa re ga motho wa fanya go riento kanya go iri ya ma fela ga ja go tsena ga le pantla wa ra ntse bo ikemshitse a re ke mo go fanto itse wa ba ka sempala ya wa gape ga ke thoma ke lebella gape le rena ka mo bongakeng ka kapa le moremi ya re senyetša ke entši kudu ka mo bongakeng ka mo ya re senyetša ba bantši ba di tshwasong ka lebaka la mogofe mangaka mangwe lona thwasiša batho ka lebaka la mogofe ba re bona ka gore ngaka moremi badimo ba ga ba mofile le nna ka re ke maphuthuma karawa le nna ke a re ke bona ngaka moremi a lafase gafi ka re ke a lafase gafi wa re se ba reno nna ga ke a lafesa ngaka o bolela nnete re le mangaka le rena re santse re dumele gore se re palelang re bolele gore mo gona banna re a pallwa ka nnete ka gore ke lebeletše ngaka moremi le gone jo nna ge ke tsamaya le batho ba bina mantlomane ke fela ke ba le wena ke ferwantse ke fela ke tsamaya batho ba bina mantlomane bara o motho a thoma a bona maphuthuma a bina ore maphuthuma a ka semphale nako nna ke tsa go bina badimo a thoma re maphuthuma a ka semphale le ena go ga ba fela ka nakwela wena wa bina o badimo motho kua gore mamang a ka semphale thobela ke nnete di gona dilo tša go swana le tšeo ntate maphuthuma ke leboga ebile go kgona go dintšha gore phamphadišano e gona ka mo mangakeng a ga borena ka mo bona bana a re lekeng gore ntse re tšhentšha ga se re tla tšhentšhaga batheletše le bonong fa batho ba ntheletše le boneng ka ba le ka go tšhentšha ya batho re santse re tšhentšhe ene batho re dumele eno ba gono re nnete ya baba a e nyake ke motho mara santse re no fetša re e amogetše nnete ya baba ga e nyake ke motho mara la mafelelo gona re santse re feleletše le gore re e amogetše re tlo kgona mogofe ka gore ke ntho ke fela go tša thobantšho ka ba re ngaka e bereke motho thwasitše ga bereke ke re ke thoma ke lebelela o a re ke laga go gore o ile kua ka mogofe a re mamang o thwasa gape o ka sie go thwasa o re mamang o a bereka mamang o dirang motho o fa ke badimo ba gabo dimpho wa je ke bua gape ke lebelela motho o boletše ka boremi wa re batho ka ga o ba topatša fatshe yena o bona wa tsene ba ja tona wa boya o re yena o lebeletše bana ba go nyaka
o tshwarisa batho re ka ya go ga ntse ba tsari le batswadi le ba ka polo go ya go go ee lo ka se bea lo sondre mo sa ka mo le ka mo kane ka ee go gore bothata ke lebaka la gore re le batho re swanetse go tekamogela re se ke ra nyaka gonne re tsentšhe batswadi ka gare ga bothata o a bona gore mama o a palelwa ka boyena mara o nyako mo gapeletša gore a go rekele dieta tša go tura a palela ke gore mama a no reka masenka mabedi a mararo a feleletše ntlo wena o nyaka dieta tša go tura wa ikwešiša kakapa wa bona kakapa a gone nto bohloko ya go swana le gore monna a ye go bereka a fihla ka gae a tlogele di-1000 a di fe mosadi a di tšee pele ga bana a ye go bapala ka tšona gomme a re ga a fetše go bapala dikarata ba muje a gone nto bohloko ya gore o le mme o e tswa kua o jile o ye ka gare ga lapa o ye go lebelela bana ba gago ba sene dijo a gone nto bohloko ya go swana le gore malome ka kapa o le tate o fihle ka gare ga lapa la gago o swere braai packete o gola tšhelete e leng gore ke dikete and then go fetša mo tsamaye le bagwera o bua mo bua o swere le botlelo ka mo o swere braai packete a di apiege lelo tše pedi a gone bothata prof no mseres mo moyeng mseres 0648582771 ya re mo pitšeng tše kgolo a rena le professor moremi re lebeletše taba ya peer pressure mseres dumela re gona ra le mogofe ke nnete gona ke tlo botsa ka mogofe le ka o dira lo fala ntiragala ne ke tsamaya bjale le batho ba la bjala nna ke sa le bjala nna ke supa ke re ke no kgotring ke bošego ka moka wala ke re tsamaya ba la le batho go namola nna ke supa ntse ya batho ba dira ba thoma tsheka nna bjala a ke re ke nna ke bona everything ke tsamaya ntse interagatse makgamantši thipa dimeza tsa ke janthago ka dula fase ka lebelela kare ke a thabeneng ke kena kry ka kene bjala mare ko dirang ka botse ntse ke mogofe ka kwa wa fetša o tlogetše go ba wa diauang ka fetša ke tlogetse ke ka tlo tsamaya le bona go bjale ke tsena ke ya thabene ke tsamaya le bona nna ke sana and o gola toleo ke tsamaya different batho ge baela ke nna ke namola ka ba dintšha ba ja go tlhabana ke nna ke di swara kane ke supa o jwalela fetša le tlogela go jwale le tlogetše ebile le tlogetše le bagotsi ba tlogetše le bagotsi ba mokgotsi ga ke mmere ko le kereke gone mo o ileng wa tsena mathateng gona ka baka la mogofe wa ditšhomi tše goba o no te tlogelela fela go sene se se diregileng ya go le mo salkanya go tsena mathateng ke gopola di be ba ntatelela mo gae le fonya ga ne ke dirang ko karawa nna ne ke namola ke sa ke namola nte le dirang ka seletša sa mo ka mokanna tlhelana da o itiše mogofo sa ba diragala nna mogofo gona ka mobereko ka manakale ke gona lankwa re a lekwa wa rra e re no le lebogang ngwanešo mogala boa gešo ga ke mo leboge ke leboge kereke ya e leng gore e ile ya mo phološa ya montšha ka gare ga mogofe ke leboge modimo a ileng a mo eletša a re ngwana ka e tswa ka moo e kwa ge a re o be a thiba dithipa ka matsogo a gage gomme a thibela batho ba bangwe ba e leng gore ba kwile madila jwale ba no rumula batho mola ba sene matla go itwela wa bona taba ya mogofe ge ke bolela so go bohloko gobane go ne le baswa ba gabo rena ba ba swarišitšweng gomme e gapeletša ke taba ya ditšhomi go ne le baswa ba gabo rena ba e leng gore be ba dula le makgarebe a bona gomme makgarebe a ile re ga a fetša go tiketla le lesogana leo la gabo rena ba ya go dula le ditšhomi tša gage le ditšhomi tša mmage di a ria mogofe ya gore wena ngwana swariša monno wa modimo a swarela nto a sa itsebeng ka kapa
re ne bana ba sa gola ge re ka se lemoše batho ka taba mogofe gore re ka o fetša buang re ka lwa le ona buang bana ba ba ya go wela ka gare ga bothata bo e leng gore ka gare ga bona bana ba santse ba kwe ka nnete batswadi re santse re seke ra fetša go kgalema re seke ra lapa go kgalema bana ba rena ka bana ba thietse radio bana ga ba kwa ge re bolela le bona re bana go ne nto ba reng ke mogofe o thoma sekolong ka kapa o no kry-a go no ba le teachere nngwe le bana ba sekolo le hlweile le sa tsebe gore motho wa gabotse le mohlweitseng le mmakiša eng teachere ga re wa mola le no moroga ga le tsebe gore motho o le morogela eng motho wa modimo o tlile go thuša lena ka lebaka lang ka lebaka la mathata a lena le ya moroga ebile le be le mofoshe ka maswika ebile le be le mosware lekgotla le bana ba sekolo ga a tsena ka tlelaseng le sega gore hu ka gare ga sekolo mogofe o gona wa phela batho a re lwelele mogofe batho a re thušaneng mogofe re ntšheng go rena re le bana a re beng re fane maele a mabotse ge motho o mmona gore o roga teachere le no mmitša la re monnante o e dirang a se yona tlogela monne ola o tlile mmerekong ene mmereko wa gage o tletse rena tlo o ruta rena o tlo bona go tlo ba le tšwelo pele malome ka nnete 0648582771 msrs mo moyeng thobela wa bolela wa itse mogofi diphofo di kgone go tlatlana mara motho a bona o na le mogofi a ka ba thula mara bona ba tlatlana sorry diphofo di a tlatlana difofu motho a bonang o pala ke sefofu ka re kgona kena ka monokeng tse o bona mara sefofu se re tla kena ka bodibeng go bona sefofu ke motho wa bona nete modimo mfile ka mokgwa ka go bona mara motho a bona ntwi a ka kena ka lengopeng tsa bona mara sefofu sa tšhaba ke senya krialo bro o tla tla setšhaba se ka nnete ge re ka tsamaela professor bojang lo pela go bolela le bora ka montwane ka mo ke tlapiane ka mo re ya leboga phora ke lebogile kudu wa tseba ntate phora o thoma go ntemoša ntongwe o ka se kry ba re sefofu se wetse ka gare ga lengopa ka gore se dula se le careful mo se tsamayang se phela se le careful ene se theeletša mohlahli e lego stick patla yela sepelang ka yona gore ge re le baswa ge re ka theeletša bahlahli ba rena re tlo ya nneteng kore ntate phora wa e beya e nyaka gore nke re iphurulile ntate phora batho ba nke ba ekwe o ka se ko ba re sefofu se wetse ka gare ga metsi se tšere ke noka ka baka la gore se phela se thieleditše patla ye gore gone jwale boela ka mothokong mo pele ga gago mo gone leswika boela ka mo o ka se kwe ba re sefofu se thutše ke koloi gobana ga a fihla tseleng o a ema go ba le motho o mmotšang gore ema tshela a tshela sefofu a senke se tsena ka gare ga mathata nna malome ya ka o foufetše ka kapa a ka no ba a ne le mengwaga ye mentši ya šitše ya foufetše ka lebaka la meberekwa mo bebeng ba bereka gona ka dikhemikhale okay mara ga sanka kare ka le lengwe la matšatši ke ya go malome ka mo kry-a se sekono ke mo kry-a le sekono mehle le mehle a ba mpotse gore motlogolo o ko nthekele founu ya touch ke re malome wa go e bona boang a re wena ke re nthekele founu e wa e o sa maka le gore mehle le mehle ke ya go founela difounu tša ga gore ke di tseba boang sefofu se kgona go tseba gore motse wa gage go neng leng toilet ge ke ya kore ga ya ntlong ya botshola mare ke tsamaya jwang ge ke ya go robala ke ya jwang ene ga se gantši o ka kry-a sefofu ba re se swere ke tlang o mo kry-a a lokile go phala rena re bonang ntongwe le ye nngwe ka baka la gore go bona ga rena go dia gore re seke ra kwella bahlahli ba rena
ke nnete le manganga ya go ne nako ngwe malome ka kapa go thušisele go nganga nnete o mm ngangela thoko ya go no re wena wa tseba ebile batho o nyaka gore ba bone gore wena o ne le nganga a e re thuše ntho eo ya e re le baswa a re dithuteng go kwa a re dithuteng gore re swane le batho ba go se bone ba ba kwang batho ba bang ka ba bahlahla kore ntate phora wa e bolela wa e beya ya no ya kwala prof emsareso mo moyeng 0648582771 0648582771 MCRS dumel Hello? Tobel Re bona le ka? a re gona Le bona le ntate Phala mo Moteti Homeland. a re le amogela ntate Phala Maela le na a tloa a le mabotse ka kuno. Awa ka mo ka ntate Prof mo le nna ke na le bothata bo mo lapeng mo wa mogofe. yeah nke le re suleleng mongaka Bana ba ka mo ga ba ya sekolong mo kra ba tsamaya o kry-e mongwe a tsogile ka tsela gomme a letele mongwe a nori ya ka bong ba latele le sekolong ba ba omise ka mono o mongwe a emetse ditšhomi o mongwe a sepele le ba bangwe go matlogele o wabo a ba tlogelane watsore ba diana kore o mongwe o a gopola ka nako ya sekolong o tsoga e sa le furugu a hlatswa a aina a apara mara ga a swantse a tswe ka nako a e sekolong o thoma go emela o la tsogileng lata wa gabo gomme ge ba fetša ba sepela ka moka ba ya sekolong ge ba fitlha kua ba latetswe ba ba gomiša ka moka ba gomiša le ena o la tsogileng furugu ke mo go feta ba ewe ka gore onke ba tsamaile ba lore ke šia bua ngwaneso no go la rongwa ga tsoga santse a thome ka go tsošela o wa ba tsogile ka moka seo mare mo no di aganyano no o staraga o mongwe o no ba staraga no mana go le ntwe di bambana ba tlo palela go go sekolong kwa ba tsoga ka nako mara go no ba modibi o mongwe mo go bona o e leng gore o ba pallisha go fihla sekolong ka nako kana mo go bro no ke tla ba bia dithapelong ene yo ngwa bothata ke bona o ya mo go fe ke tabe ya gore bana ba ima ka bontsi ba le be ditšhelete ya grant yeah no ke mo go fe gore manga spale manga ne wa e bolaya o wa ikriya wa ya no le nna go ntse ke le bana ba ntse go no bolaya tšhelete wa e bolaya no man ntate Phala re a leboga kere go leboga nna malome kaka thank you monga thank you no yeah le nna santse go ngwadisha 0648582771 MCRS dumel MCRS mo moyeng ntate kaka Thobela ke medicine tloja wa roga mo thobela le kae mepa awa ra saleka ai a re leke ba khala ke ba go ifi o ka tlokomela mo go file padishano ga diswane yeah ke kona ba bantsi mo ba se ba bolela ka padishano papa we papa khotso a nke ke rata gore motho ga a tsena a ye maikutlong a batho ba bangwe ke nyaka gore a bolele maikutlo a gage ebile a sa kgwathe a batho ba bangwe phadišano ntse mogofi o tsena batho ba bantši ba bagolo le ba bannyane ba e leng gore motho o nore e le o mogolo a lebelela batho ba bangwe gore ba dirang ene go ba dira dilo tse di sa tleng ka tsela ke moka gone go a etswa ka lapeng la gago ebile lapa le phumega ka baka la go dira dilo a lebeletse batho ba bangwe ba e leng gore ba dirišana mogofi o go senyetšana mogofi kona ke ntho mohuto le dirang tete e seng ya loka e leng gore ke feleletse le senyeditse go ka motho ye e leng gore ga se e botse ga e kgahle
ga e kgatlhe ya ba dira ntwa mo hutong e leng gore ga e kgatlhe go ke le gore mohlomong batho ba motsotso o mogolo mara o kgatlha ke ge a dira ntho e seng ya loka a lebeletse gore o mongwe wa e dira ola le ena ga bona gore ola wa e dira o mo dirisa ntho eo e seng ya loka a nyaka gore a senyegeme ka gore yena a sena le yona ntho eo o a nago le yona bothata jwa batho ba bagolo wa mogofi wa batho ba bagolo ko ona ono o senyetsa a go senyetsana bokamoso ke go senyetsana bokamoso le feletsa le pšha motho a thubegetse ke lapa motho o feletsa senyegetse ke dithuto motho o fetsa a bana ba gago ba sena bokamoso ka baka la mogofi wa a dirang ka bua ntle a e tswa ka lapeng la gagwe ya bothata ke bona bo no go go kwele pa ke nagana gore le ba bangwe ba kreile maele tobe aga nke ke dire ka tsela ye prof re a bo molaetsa o bohlokwa go borra kgobo potlana ana o nyaka go godisa kgobo ya gago a e ka ba kgobo ya gago ke ya car wash barber shop hair salon Dr. Mrimi's podcast, your number one podcast. 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 Dr. Mrimi's podcast, your number one podcast.
tšo motse community radio gona fela go 96.3 fm lenanego ke pitšentše kgolo nna ke kakapa ya radio the pushamena ke tsamaya le professor moremi ka gare ga moago go parara wa mcrs media house kgausu le mmila o mogolo wa r573 wena gomme o gopole gore ge ile moloto ke leina la tsela ntwe we metsotso e dutse gona fa le metsong e masomepeditharo go itšhwela go ere jo lesome gomme ke boela gona ka fala go 0648582771 ke topa motheletše gona fa right ka kapa 0648582771 mcrs dumela mcrs dumela thobela monna go feafea ka monna manyaka ka ra go amogela ntate manyaka awa nna ka kapa ke a rutega ke thaeditše wene professor moremi ewa ke leboga maele a le re botjang ngwana wa tseba re a fola ka maele a le re botjang ngwana oya no re leboga kudu ntate manyaka awa re leboga maele thuto ba ra e fele ya thank you ntate moremi le ntate kaka thank you ntate manyaka 0648582771 0648582771 neli a radingwana a re ya go bona re ya go recognize Rebecca Mabatamela re ya go recognize Brian Thulari Masango re ya go bona Tumelo Mamora ke tla ka re ya go amogela tume wena o ngwala ga bedi wena a re nya ke di phone mo man o nya ka re mo founele Tumelo Mamora ke tla ka wa na re founelane re nyaka batho ba re founile go 0648582771 mcrs dumela mcrs dumela thobela bona le jae a re gona a ona ne ke le putsenya nyane ke tlhobaina ka morato le amogetšwe mongaka ana mogofu ko mo be fela na a gone gore mogofu ka ba mo botse na ka re bolela ka mogofu re bolela ka ntwempe fela gore ba kgonega gore o bo mo botse na motlho mongwe pele re ka le araba mongaka lena le itse ba jwang nna ke tseba gone le o ka ba lo mo botse motlho mongwe jwale ka ofe nna ile ka ba le mogofu wa gore re bapala kgwele ya dinao ge ke na le mogwera ka re tia mogofi ka lebaleng ne go e ba go botse ka ge re be re tsebana oya ne re kgono kry-ana ka go gapa mogofi gwa rena go re thuša oya ke ka mogoe ke nyako go botsišang gore a na mogofi o ko mobe papa o na le ka lehlakoreng le leng le le botse na no mara ke kwiša gore already le ya rabile papa ka baka la gore go ra gore lena le a tseba gore go ne mogofi o mo botse o e leng gore batho ba ka o gapa ya ba o mo botse wa batliša dikarabo tše botse a kere empa ke fela ke kwa le go gateletse ka bobeng fela no lena ge le tlile ka o mo botse le berekile re a leboga mongaka thank you prof re ke tsene peer pressure yeah o ria selo ka gapeletšo yeah ke mogofi o go ne le ge re bolela ka mogofi re batho tate go swana le go mbale wa tsenang a re o nyako tseba gore ke mogofi ke ntwe mpe fela gantši mogofi re o bolela ka ntwe mpe why ge o ka lebelela batswadi ge ba go gala ka gae a se gantši ba go fa maele ba re o ria ke mogofi gore o rielelo tše di botse ba ka se re o ria dilo tše di botse ka lebaka la mogofi ba tlo gore lebaka la re o seke wa rekwa ka gae lebaka la gore wena o rie ke lebaka la mogofi ya gore sepela le mammande so o sa rekwe ke mogofi ye papa le mogweragwe ba e dira e be e le se se botse sa tlemagano sa go tšwetša dilo pele e be e se sengwe se sempe nne re ka se balle ka mo mogofeng a se peer pressure ya gore like motho o dira selo ka pressure e le ga a diriša ke batho ba bangwe ko gore ye re bolelang ka yona ga se pressure fela ke peer pressure kore mohlomong ya pressure ke yona e ka bang le tše botse a re tsebe mara ye ya peer pressure yona ga e tloge e ne le
le dikarabo tše kaone tša gabotsana a gone bothata re tšwela pele go topa motheletše go 06.5827771 mcrs dumela mcrs thobela re gona re ra lena ra hlogo kae angolova re ya go amogela mr rahlogo itse ke tlašitse ke ya ntate moreng gare a bolela ka matitšhere o a re kere mogofi bana ba re titšhere ya ba ya rate jang oya ke gopola mo go nna bana ba ba ngwala di-homework go na le tse dingwe o kere ba di lebala ke re homework oya go na le o mongwe a ba e lebale gore gore o fosta gore a ba ira ba e fete motlho mongwe ka baka la gore a rata meniere wa gona o a ga o re maoto a tshwane lebala ke rena ba re ba ke ba bang ba ba rapeletsa matitšhere o la rapeletsa ga go file mmereko wa gage o ya go phete ka mogo ene o ba go galenyana mo mmerekong wa gage ke ka baka leo ba kgonang go se lebale di-homework tša gage ya and then ba botsana ba re ola ga a shapo o ira go kera go ra gore ola a ga di mogofi a re ka gore ba re a zilimezetseng ene o nyaka mmereko wa go phethagale nou a ena ko ya ka bang gore ba le bona ba irang ene gore ba re ola o bogale o fosta gore a fetse mmereko wa gage dirane wa o ba bang ba le go ga maoto mo mmerekong ya ba bang le rata go e bea goreng meniere o e leng gore bana ba sekolo ba kgona go no tlogela homework ya gage ke meniere wa gapa mo go felemang le bana ba sekolo goba bana ba sekolo ba gapa mo go felemang nkare le di bona ba gapa mo go fe ka maniere ola or yang mo go ba gona mo ke ke ya go itse gona mo gore bona ba mo go ba munyaka o patangwa le mbere kwa ga a gone bothata ntate Ratlo re le lebogeng mongaka e kwagetse age no o e beile ka maikutlo ka mogolo yena a e bonang e le ka gona ke kwešiša gore e tla ra gore e bee gabotse ka kapa ba ikwešiša gabotse ka gore o tloga a bolela gabotse gore taba ye e tšwa go lena ya mogofa bomeniere ya ka nako e nngwe ka kapa o kry-e bana ba sa nyake kore ba gapa mogofi ya gore ga ba monyake meniere a rileng goba mmemo a rileng ka nako ka period ya meniere ola ba no rasa ka mo tlaseng ba mo foša ka dipampiri ba mo bua ba mo roga kore ba ria dilo tša go tswa tseleng and then ge go tsena mmemo mongwe o ba moratang ba dula ba thieletša mmereko wa gage ba ngwala gabotse ebile ba be ba submita ka nako mara o mongwe ola ga a thoma a fitla ga a tswelela principal o kwa le ka kua officing ya gage gore go na le lešata ka kua go ntse go ne le meniere ka mo tlaseng mo tlaseng ba mo sega ba mo kwera ke mogofi oo and then yela o kry-eng bana ba attenda di-afternoon study ba swere dikhulbeke ka moka nna re ya kua re ka se ebitše mogofi wa go bala re tlo ebitša kwano ke nto botse ba e dira a se mogofi ke kwano bana ba le ba gata ka mošito mo tee ba kwana ka selo se tee se ba se dirang se se botse gore wa bana mo go neng mogofi gore a re go ne nto nngwe ye mpe gore a re go ne le motho o mo tee o e leng gore o fa batho maybe some ke e bee jwang a bad influence yes wa nkwešiša so ge re bea gabotse re nyaka gore batho ba ikwešiše re ka se re batho ba dira mogofi gore ba bala re ka se re batho ba dira mogofi wa gore ba ba le tswelopele re ka se re batho ba dira mogofi wa gore ba ga dintlo no if batho ba le like ba gona like matšitšing a bolekgono re na le ditlamo tša go vora metsi
ka metseng ya rena re ka se bitse mogofi wa go gora metsi ya no nthola ke ntho e group ya botse. batho mare ya go dira ntho e botse ya wa ikwešiša ga botse mo go neng le leina le la mogofi iya ke dilo ke ntho e mpi e ba go kopanweng ka yona mowe ka kapa ke bana šiba ba ithene ba dikile ngwana motho o motee ba mmetha ya ba ne mogofi o ba o dirang ba itia ngwana motho ke bana ba ithene 5 ya goga 5 a e goge ka morago 5 fela e feleletša e goga and then ba gogile ba riang ba roga batho ba bagolo ba swara batho ba bagolo dipogo ke mogofi o e leng gore ga o nyakege ke mogofi nto re bitša mogofi a se nto botse mara ge o ka kry-a e le gore ke na le kakapa ke na le lensman ke re no banna ba gešo a re rekeng mo gongwe a ke ra re rekeng dikoloi re direng di-uber a se mogofi nto re dirang ke ntho e botse ke lekgotla la go aga se se botse ebile prof ke go tlatša ba tlo re ge ba e hlalosa ba re awa ba dira ntho e botse kudu gape ba thomile setlamo sa eng wa e kore e thoma ka goreng ba dirile ntho e botse ga re bea ga botse motheeletša ikwešiše le ba bogedi kua gae re na le dilo tše re di bitšang mabili matšatšing a bolegono mabili ke ela ya gore ge motho a nyala ge motho ga gabo gone modiro re rekelana dijo ke group ya batho e hlamile ke motho o motee a se mogofi ke ntho e botse re bitša thušanang wa ikwešiša ke ntho e botse mara go na le group ye nngweši ge di thoma di re 6 ke bana ba sekolo maybe ba na le boma 18 to 19 years ba apara bana ba le ba apara dikgethana tša go notla mo ba sepela mo tseleng gore rena bohlabirwa ga re feta re eme gomme re ba bitše re ba bolediše gomme bo kry-e nako ngwe ba dutse le britšhaneng eno ba bana ba ne ba nnoši ebile ba sega ba ne ba nnoši ba emetše masogana ke lekgotla la mogofi wa go se išane felo wa ikwešiša iya kore ke nyaka go e bea gore batho ba ikwešiša ka ge re fela re bolela re re nthoe a se e botse ka mogare ebile nna go ya le ka mokgwa ke e bonang e fetša e mpotša re nto ke bolwetse e nyaka kalafi mara yele ya gore banna ka kapa a re nyadišaneng ka kapa a re thušaneng re faneng ditšhelete re rekeng disamente re ka se ebitše mogofi wa gore re rekelana disamente no re ria nto e botse a gone gore motswadi a ka go omanya gore lena le ne mogofi a lena ba go rekelana disamente lena le ne mogofi a lena gore le agaga no re ka se ebitše jwang re tlo gore bana ba ba bereka ke duma go tsenela yela ba e dirang no a gone molato prof a re tswele pele re tope batheeletše ke nagana gore ka lehlakoreng lewe e kwagetše gabotse mcrs mo moyeng dumele mr mahlakola se ka ga tloporo le prof ka mo tamen tate mahlakola le kae ke le tswainameng thobela a ke dule ga botse re kgonne go di shwashwa tabagala le re feng tabatše takapa aga a tseba le sere ebile ka mokgo le sereng ke kwa ebile ke swabanko go feta molomo ke swabiša keng ke swabiša ke baswa Afrika Borwa bana ba rena ka kapa ba tloga ba diversity ba fitlha ba diversity ba kapa mogofe mola re ba patelela tšhalete tša go thiba letšatši ba madrop out ka baka la mogofe ke bolela so e le gore ba bang go bjale ke be le di-advocate ba bang ke be bjale le di-ministers mara ka baka la mogofe bana ebile bjale ba janyago ke ma-drop out ba tšo dropa bo utse botiti bo kaeta langwa ba galana botse jale ile ke rata le go eletša e sa kudu baswa ka gore ke bona ba swereng bokamoso jwa lefatshe gore nke le reng ge le tloga ka gae
le ya gona kua go university ya le tseba gore le a go dira e re peer pressure e la ge e fitlha go lena e le kerele le mogopolong le moyeng ya gore e tle ya le tatafala akala ke ba gaešo a ke tloa lolololo ba ka logonyana ino ba lona le gomme di mona marula ya mona marula ba gama a dinape di tloge di lebe bopedi a di gorita age no o e beile ya o e beile ba tseba ka nako nngwe malome ka kapa ke fela ke lamoša batho gore ge re ka gola re le ba ba 6 re le ditšhomi re le 6 ya batho go tlo fihla nako ya gore re le ba ba 6 so re be le basadi o mongwe le o mongwe a be le motse wa gage ya o mongwe le o mongwe a thome go lebelelana le mathata a gage a ke e bee gabotse ya wa bona ge re ka re le baswa ra thoma go lemoga gore gabotse mmereko wa batswadi ke gore godiša for 18 years ya mo bophelong ba bona kore bophelong ba ngwana motswadi o swanetse go tšea maekarabelo maybe for 18 or 21 years after 21 years o le motho o swanetse gore o swanetse o thome go tseba gore santse o tekeme ya o tsebe gore bua le wena o ka no ba motswadi o swanetse o bele ga gago wa ikwešiša malome ka kapa gabotse ge re ka re ge re godiša bana ba rena ra fela re ba bea fase ra re monna gešo o ka no ria mogofe le monnola mara o tsebe re tšatši le lengwe monnola o tlo ba le mosadi ya gage o tlo kry-a wena o ne o nnoši and then o sene ga gage o kry-a monnolane le ga gage ka nako ye o ebile le mosadi ya gage a sa tlo a sa go nyaka gore o batamele mola gausi le yena go raya gore bjale o thoma go ria mogofe le bana baswa ba gabo rena ba swanetse go tseba gore bophelo letšatši le lengwe le lengwe le bohlokwa leo le mesang o ria mogofe o roga batho o itia batho le ria dilo tša go tswa tsileng go tlo fihla nako nna ke bolela soka kapa ke godile ke ne le bagwera go bagwera ba ka moka nka no re modimo re thušitše gannyane ka mokana ga rena nka no re atlegile re etelana gore kgono fetša ngwaga re sa bonane o mongwe le o mongwe a swere ke mathata a gage then ka bo december so re kgona go dula fase re bolela ge re ya go bolela ga re ya go dula fase ra bolela ka lelo tša gage re o fana maele a ngwaga o moswa o thomang gore plan ya ngwaga o tlang re ka dira eng ngwaga o ngwe re kgonne go phuša go tloga mo ra fihla mo kore re feleletša re le bagwera ra fetša re ba bopapa ra fetša re ba bagalabe ka moka ke mola o bonang bagalabe ba bantši ge ba etswa pension ba reka dikgomo ba ya go diša ka moka ba thomile boswa ba bona bosegwera sa bona sekolong gwa fihla mo e leng gore se ya ba kgaogantšha ba ba le malapa gwa tla gwa fihla mo e leng gore ba buelana jwale ke bagalabe ba feditše ba bereketše bana ba bona jwale le rena re le baswa a re ithuteng tsenang sekolo le fetše ge le gona le ba le dibuka ne and then ge le ya diversity ge le fetše le be le metsi ya lena then ke mola e leng gore re tlo kgona go fa bana ba maele kaka re tlo kgona go fa bana ba maele nto mathomoši o bona e ba le ngwana ka gae o fela mo gopotša gore monna mengwaga ya gago gape ge e le gore monna o tswa tsileng monna o tsebe gore bua le monna e a fokotšega ke ne le tšhelete ye e leng gore ka go godiša for 21 years after wa bona makgowa o lebelela makgowa mantšhi ga bua le kakapa ge re bolela dithaka tša rena bontšhi ba šetše ba ne metse ba šetše ba ne company tša bona that's why lekgowa o ekwa ba re lekgowa le lengwe le lengwe ngwana wa gage ga a se no belega ebile o mo direla panka o thoma yona kgwedi ye ngwana a belegeng ka yona o mmeela tšhelete ge ngwana o la re 21 years ba mo fa se e leng sa gage o tswa ka gare ga lapa o ka sekere ba re ba kgobokane ka kua ba lwa ba dirang so ke ntho e leng gore re santse re dire e no ba re betha kore rena batho baso ga re ne letseno le le botse ene re kgona gore re le ka gare ga lapa re dule bana ba rena ba be ba re 40 to 50 years re dutse ka lebaka la mosokolo wa ka gare mara ge re ka nyakela nto plane for bana ba rena gore se ka gape mo bophelong ka kapa re santse re ithute gore mathata a re gahlana le ona bana ba rena ba se ka tla ba gahlana le ona re sokotse thata ko kaka ene ka kwešiša gore batswadi mo mosokolong o
modimo le kgolle nna o nthušitše gore ke fihle mo e re ke thuše generation e nngwe ye tlang so ka mahlatse nna ge ke thuša a ke di thuše ka gae ke nnoši ke thuša le setšhaba o santse go fela go e ba le nako ye nngwe maybe mo kgweding tše pedi go be le meeting o motee wa bana like wa go notla go fana maele go no fana maele gore banna la tsebo re keng tsena sekolo wa tsebo gore o se no pasa matric o kry-a bursary wa sekolong after bursary o wa mmereko o ne ga gago ngwana wa gago mo ruta bophelo bo wena o bo phetšeng and then re tlo fokotša bosenyi bo bontšhi bo boleng gona then o tlo bona lefase le le tlo kgona go ba ga botse mogofe e tlo kgona go fela ya no le kwagala ga botse prof nke ke tope motheletši wena mo moyeng fa msrs dumele kakapa thobela o reng re gona le kae nna re gona ntumedišetse prof d moremi thobela yawa ke mayuso ka mphileng awa nna mogofe ona ke a o tseba wa o tseba mogofe ene ko o tsebang ke a tshepa le lena ka mo prof la o lemoga gore go ile wa diregang go ile go a re ka ngwago mong ka sokolele go ile ga ba le bothata ba bana ka kgwetša o motele yena a tshwenyang mara wa kgwetša ka moka ba gapa mogofe wa gore le rena ka moka re awa and then wena wa re o leng prof wa re go fitlha wa re go missing ka moka wa fetša o dirileng ba le ba nnete ba tswelela ba leng ba bothata boo ba le seng ba nnete ba fetša ba bonagetše ka gore motho a ka serana le bothata boo a ewa wa re gore wa mothuša kgwetša go gala dirokwana tlase o bona jwang ka re wele o bona jwang ka gore wele kore ke gopola sela se ileng sa diragala mo gaboreng ke ona mogofe marara le ka go lokiša ene wa o lokiša le go nulwa le sa le o lokiša go a re tse le go nuale a ke re wa bona gore mogofe ga o bereke o ile wa bonala re mogofe kwa bomang ba nnete ba ba sene mogofe awa ke a leboga prof maele re a hweditše ka go fapafapana ke a go leboga le mistake kapa ka fao thank you mayuso anko 0648582771 lenanego e sa le lenanego la gago la pitšentše kgolo ke na le professor moremi ka fa msrs dumele msrs thobela ka kapala kae a thobela le gona man ke kgopela wa tlhoka inaganyana ra le amogela dr moremi le kae ka mo re gona le kae motswadi re gona thobela ke kgopela go kgwathanyana tše pedi tše tharo ngwana ga belegwa ga rutiwe go dira dilo tše di tsweleng tseleng wa gola wa topotsa gore wena o hlalefile wa phela le batho wa topotsa gore ke bagotsi ba gago bo sasa a tsuba tsona dilo tse di sa nyakegeng a gorela re mogotsi nna ke tsubile be ke le hae wena wa boa wa re le nna ke nyaka go kwa sela lanko akera jwale bagotsi banna ba geso ba senya ba agiša bagotsi metse e mentši e thubegile ke bagotsi wa ka next door o re nna be ke ne le mammang kwa tseleng o tlogetse mogala wa gage ka mo jarateng o kwa tseleng o re nna be ke ne le mammang o ntheketse bupi le wena wa boa o ya kape kwa tseleng o nyaka go kwa gore bupi bola bo rekileng ke bo butwang ganeng wena ke pati ba go lebeletše o makhelwane ya ola ya tsebega ya gago ya tsebega ya ba go senyega ka motse wa gago ge le jwale ke rile ge ke le tseleng ke tla gae a se ga le thata ke tšhaišitše ge ke le tseleng ke kry-a dikgongwana ke batho ba dutse mola ba bapala dikarata
bana ba jile na bana ba bangwe ba tletse stupu bathuši ba le mola ba bapala dikarata ana ke bophelo bo e leng gore re ruta bana ba le eng na ya wa e bona yona eo pa e tloga e nkwisha bohloko kudu ka matla mogala be go emetse gae bana ba ja bana ba ne ba nnoši wena o ile dikarateng ebile o bua o roba le dikarateng go sa le gona go etla o tla go hlapa ebile o a sepela gape o ya dikarateng o swere ngwana leseya o bapala dikarata o mmeile mo and then o ne le basadi shi ba bona ke ba bantši ka mo gomme ga ba go fe maele wa e bona yona eo pa e tloga e sa ntshwara ga botse nne ana le gona monga motho o le leng ka ga wona o kae o reng ngai wa sa ba rake go botse gore bana ka mo motsong wa ka ba nang ka moshio nna le nya ka nka mogara ga motswa ya wa e bona eo pa o e beang ke nagana gore bomme ba bantši ba swanetse go e bona ba swanetse go e bona e bohloko kudu ene e feleletša e ruta bana ba banyane gore ba thome go phela wa bona ngwana wa ngwanyana go mo tlogela o ya dikarateng o ya go robala o ra gore a šala a tsentšha banna ka mogare ga lapa ge nkebe wena mme o le gona ka mo nkebe diphoso tše di be di ka se direge gobane bo tla be o le gona ene monna go mo tlogela kua gae o mo tlogela le bana ba banyane wena o ile dikarateng o re a piele ke mang o re a bolele le mang o re santse a tiketle le mang wa bona gore ke ntwele e leng gore o tlo kry-a monna a šitše a sepetse a tsena ka malapeng a batho a ba fetse a bolaya ke batho ka lebaka la gago la go mo tlogela wena o ya dikarateng ene Dr. Morene ngwana ga a gola a golela dikarateng o bona o ka re ke ntho e right le yena o tlo e dira a go ne nnete ya go feta eo a ke re go le wena mmage gape ba re motswadi wa mosadi thata ke yana go dišang ngwana jalo go tšea ngwana o dula yana dikarateng o lo rawa ke tsela ke bophelo ntwe ene go bolela nnete tate mogolo ga jwale re itemogela bothata ba gore banna ba bantšhišetse ba tšhaba go fa basadi ba bona tšhelete ka lebaka la go bapala dikarata banna ba bantšhišetse ba tšhaba go discussa di-wili tša bona kapa go discussa di-pension tša bona le basadi ba bona ka lebaka la go itemogela gore tšhelete ya bona ba itšea buele ka go raloka monna o tsoga ka 3 ya masa a ya mmerekong ge kgwedi fela o tšea pay ya gage ka moka a efe mosadi a be a mo swariše le tšhelete go namela mosadi a itšea go bapala dikarata ka yona and then ba ije gomme mosadi a tla le monna ge monna ba re wa bolela ba re monna o tshwenya mosadi bana Moreni o ne le tše dingwe tše leng gore re ka sena pera di bolela thata ga o ka lebelela mo e leng gore a ke re ke nyatšano tša batho ge o ka lebelela go ne le gore o kry ba re ka mola mamang o robetse a gone society mara ga o ka ya go lebelela bana ba romela mosadi ola tšhelete ma patela society yena o tšea tšheletela o iša dikarateng ge go thata bo fihlile go llela batho setšhabeng wa tseba pa o bolela dilo tše dingwe tše bohlokwa nke batho ba ka kwa nke batho ba ka fetoga ke bana ba bantši ba ba lekileng go ntšha bomma go bona ka gare ga dikoloto mara e fela bomme ba gana ene go ne nto bohloko ya go disappointa ke mmago le boletseng tengwe la re santse re fele re ba le poledišano le setšhaba nke bano rupa more especially go diwa basoba dilo tsa go sa le bo di-career guidance dilo tse di tlhokegang ka usually ba bontšhiwe di-channel gore tsela e o e tsereng e le ka itšeang aše eki e wrong eki gore ba channeliwe e sa le ba banyane le nna ke sa le monyane ke sa tlhoka tlhatlho fela ke netepotsa gore ga enyanenyane ke bone go ne bothata wa rra le kwagetše kudu ebile re tshepa gore ba topile mo le boletseng gona. Thank you.
ya monna wa bolela prof 0648582771 0648582771 MSRS dumela MSRS hello le kae re gona le kae a re gona ke kgopelo ba hlokaile ra wa mogela ka re tamisha ka dipitse ga bona tata sa tseng go tswa o bolela nnete ke kgodi o tsa leroteng ka baka la dikarata o be o tšhaa dikarata wena ya o ije tšhelete ya ka gae ekwa nto dikarata di tla go hlokiša ka kapa o ya o tla hloka wa sepela ka ngatse fedile ka fase ka baka la dikarata go gata maswi le ke na le 8 years le ge o wina o ka gona go sepela ka phataphatha go fela dilo tšeo a di nana kwa gore ba re wa shopong ge di tsene mading ge o winne wa boela ka kapa ke a boela gona moo dilo tse di tla go tšhaiša batho ba modimo di tla go dira gore o be modididididi mara ka bila fase ka di bala ka re 1+1 awa dilo tša dintšwe le mogola nne e le gore o tsene jwang mo go tšona mo ke tsene jwang ke tswa ke yona megofe ya bona basadi o ya re bolela ka mogofe ke kae mo e leng gore motlho mongwe o ile wa tekereya o le ka re ga seemo sa gore o jile tšhelete society ore o jile tšhelete bana ore o jile tšhelete ngwe jwale napile o ka gare ga kgatelelo jwalo ile ya go tlhagela tabe e jwale kae ile ya ntlela ne ke sena society ko go botse ka kapa ge go diagalang o sena society ke sena society ke sa joina society mara tšhelete yona ke iswara o ya gomme ke iswara ke a dikarate mara le gono ke godile ke na le 41 o ya a ke sa tsamka dikarata ke na le 8 years o di tlogetše ke di tlogetše o be o di tšhaya o dula ka gageno goba ka gagago ne ke di tšhaya ke le bogadi ekwa awa wena ka mme ke a go botse napile bo mmatswala go ba reng wena awa go na mmatale ka moo ke na ke noši di bana ba monna wa mmerekong wena o ya dikarateng mafelelo a kgwedi o ya ke mogofe fela dilo tše ka moka gomme feta re le tla kolota bo mashonisa ba ka moka prof mama ke leboga go bolela nnete ga gago ke na le nnete gore o tlo phološa ba bantši ke nyaka gona gore ba tšwe gona moo ntho a di a loka doctor a di a loka jale mara nna mpotse moo o monna o go kgalemile ga kae ka tšona dikarata tše o nkgalemile gantši gore o mokwe go tlile buang ka lebaka la gore ke bona o ka re go ka botša batho ba ba thieleditseng gore wena o kgonne buang go ditlogela mo gongwe o ka thuša ba bangwe ba bantšhi ka re wena o kgodi e tswang lerotseng ile gwa tla maphodisa wankwa ba tla maphodisa ra tšhela diteratara ke tima bele gore ke winne ke swere tšhelete ka mo e ka 3,000 something a bele gona ge ke ile ka seketlhe ke boela morago o tšhaba lephodisa ke tšhaba lephodisa ke re monna o tseba nna ke le ka gae bjale ga tlo kwa ba re mosadi o swere karateng ya ba gona o phunyogile ya bele gona ke phunyogile le gono le ke ka mogaka ke right ke shapo a ke nyake ntho e tsamang le karata mo bophelong baka o tšhabilaoine prof pele re ka leboga mme gore o kgonne go sokologa ga nke re leboge maphodisa šia ya no maphodisa go ra gore no a berekile ka go etela ka kua dikarateng ka gore e molaleng gore wa mokwa gore o reng ge nkebe ba re sware ke be ke tlo reng go monna ka gore monna o tseba ke robetše to be le tlalo ene le bošego ka +1 bele di bapala bošego ka moka bošego ka moka ne le selala se tsoga se bua gape selala gore bona o na tšhantse ka nako eo tšhelete ji vale leja kae lija kae ba rapela mo mma dikarata o rapela masten
napile go tipula-pula le tipula ka e kgaitsedi yaka re swere divasellapi re swere disipa di-colgate re swere di-penty marafa wena wa rereša mara ya mme ka tate o jo kore ya nnete ba re ba swere dilo ka moka le ditswaro tša ka gare prof kore mo wa o ifelo moo jale mara mama mose wena papa nke ba go setse ba tlo re wena o tswa kae o tlo bona bohlabirwa wena mose na o tlo nagana ka mokgoo kgaitsedi yaka ge re feletša polelo ya rena le wena o ka reng go dikgaitsedi tša rena le bomma go rena ba e leng gore ba sa bona go tšhaya dikarata e tloga e le taba e botse yo nna wa tsaya ke ba kgotsetsa ka gore ba tlogele dikarata di tlo ba leša le banna ya ba leša le batswadi ya ba leša le bana ba bona ka gae o ke ba o disitse tšhelete ya school fees goba tšhelete ya borotho goba ya sešeba ya bopi o tlo lwa le bana o lebelele bana ge ba tshwere ke tlala gore ba tlhomola pele jwang ka kapa o tšea kae tšhelete ba go file yona ya gore o reka gape wa kae mašoniseng gape o itirela sekoloto jale gonjwele re bolela le wena so kgaitsedi yaka o ka gagago o theeleditše radio ye e leng gore o be o se ne nakwa go itheeletša ke ka ga ke theeletše radio ke tseba ditori ka moka tša tv ke theeletša ka kapa ke theeletša ka moka fm bošego le motsegare ke ka mogare ga lapa laka kgaitsedi ka go le molato a nke re no tša sebaka se re gore leboge ngwanešo ao le nna ke a leboga no ba kwele mama ge ba se ba kwa le kgono a ke sa tseba ya prof mantšu a mafelelo ge le apeša polelo ye goba le letša setšhaba se sa thulare le ka reng nna ke ba eletša ka gore banna bao le ba bonang gore ba ria mogofe ene ga ba o rii le bona o ka re ba tla ema banna batho ba le ba bona o ka re ba kgolofetše banna ke re ba re ba thušeng ya mathomo ya bobedi setšhaba sa thulare setšhaba sa gabo rena a re tlogeleng mogofe ge motho o mokwa gore o nagana go ria o mongwe bobe ga lema mothowe mogofe ga re o tlogeleng re swarelaneng ga botse re faneng maele a mabotse re direng dilo ga botse bana ba nna tsenang dikolo le tlogeleng matitšhere ba tlileng mmerekong le wena eya go se o se etšeng sekolong mogofe banna a re o tlogeleng banna dikarata le kwele lekwele mosadi o boletše le tše nna be re sa di tsebe gore banna ge ba ka setšha package tše ba le reketšeng tšona gore ge le ya mabenkeleng le ye le swanela banna ba setšha package ka gare ba go gahlana le mathata ene o tlo palela ko go ba araba jwale nna ke lehlabirwa kere a re rataneng re bontšhaneng diphoso gomme re efošaneng bobe kore go bona re o mongwe ria bobe nko mogaleme le tlo bona re tlo ba le tšwelopele nna malome ka kapa ke rata go leboga batho kudu le go mema batho go tla košeng ka kua ga maria re tla be re go roša ka kua ga matlala yona weekend ye ka mokibelo ba re gausu le lehlabile high school gantši nna ke ne go fihla košeng ka boma 12 mara furugu go tla be go ne mogalabe tate o tla ba fihlile a le busy ka tše dingwe go thoma ka 12 and then ke mo ke fihlang košeng ke rata go lemoša batho gore ba ba hlokang dithapelo ba tle re rapele le bona mathata bona a tla kgone go fola batho ba tle ba kgone go loka ba be ga botse ga ke ba tlogelele di-number phone ke seke ka ba šia fela awa difounu tša ka kua ga moremi banna ke 060 959 0303 060 959 0303 o tlo kry-a buti karabo ka mowe gomme o bolele le yena o mo fe ditaba ka moka ka botlalo matšatšing a mantši le ne go nyaka kry le sa tsore le ka nkry-a kae ke na le email banna le ka ngwalela molaetša fale go sa re kry-e mo megaleng ya rena kudu go ba le e leng gore ba rata go bona ba buka
ba nyaka go tseba gore Professor ka Mokibelo tla ba gona ba tswella gole o no re DR Moremi wa napa wa tsentšha nomoro 3 wa re @gmail.com and then o tlo no bona dilo di loka di sepela gabotse and then ba tlo go fetola mo emailing ka pela ka lebelo ba be ba go beela nako le re o fihle ka nako mang. Alright, di number tša Professor Shidi 079 170 9862 079 170 9862. Malome ka kapa ge nka se thome ka go leboga wena ke tla ria phošo mmogo le go leboga Abuti Kenny le Sesi NG go re thuša mošomo wo le go leboga batheeletši ka moka le bao ba tseneng ka mokana ga bona. Ya ke rata go ba leboga kudu maela a bona a bohlokwa ka moka ke sa šie motho ka ntle. Maela a bona a bohlokwa ebile re tloga re a thabela ebile a re thušaneng go aga setšhaba se sa gabo rena ka lerato ka nnete. Ka nnete Prof wa tseba re le ba kudu go menagane ngwaneshu o sepele ga botse modimo le badimo ba tlo tša ba roka ba go lote gomme ba go fe matla le bohlale ba gore o tšwele pele go thuša setšhaba se sa thula re se ke a leboga. Ke lebogile kudu. Ge o bolela le rena dikgokaganong tša leyago ka moka šomiša hashtag MCRS25. Dr. Mremi's podcast, your number one podcast. 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 Dr. Mremi's podcast, your number one podcast.